Waykikuna panaykuna allanchuk kushankichis kaypi sumaq Diospaq sutillampi napay kamukiko kaypi tarikuyko hermanos José Pan Diosninchispaq seminmanta rimarisaqko Iglesia Católica chaymanta rimasaqko waykuna panaykuna hina kaqtinqa qhawarimusunchis rikurimusunchis munayta waykuna panaykuna kay Diosninchispaq seminmanta qankunaqa anotamunkichis cuadernochapi hinaspariki ñawinchasunchis waykuna panaykuna Bibliaykita kichari waykay hermano wakinkuna kashankis riki huk iglesiamanta qankunapas kaqllataq hina kaqtinqa waykay iminaran kashankipi rimarisunchis Diosninchispaq seminmanta. Año que se ganó que pasar días pasamos allá que xane se tajía con una chaca de marisunchis imaginas que sean que iglesia Jesucristo anchis iglesia ta sacar ganchichos maika iglesia ta saquercan o tachos manachos saquercan iglesia ta cheita jawarisunchis Santa Biblia ya chachigini imagina che qabil qallarina bahya jawarisunchis que hay hechos nesqa apóstol con jawariní manta gelja 20:28 cheita imanisansi que ipi y matas Jesucristo y anchis cruz pata pero arjan y ancachos y pasca cruz pata picarjan otachos y matas lo asaran no canchis pacheta jabarisonchis. Cuiden de sí mismos y todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Ahna de jabarisonchis Jesucristo y anchis cruz picaspaca y awarningwan rantico arcanchis. Anchi ancha hatun ya chikasya no kanchispaj Jesucristo anchisqa manaya yang kachu cruz patapi chakatas qakaran tipas qakarqa payqa rantikusaran ovejankunata iglesianta chayta imawatapi ruwarqa chay wataqa kasharan 15 chunka 15 yupayllaperaq año 33 chayqa kunantaq ña año 2024 iskay waranqa iskay chunka tawayaq yupaypiña kashanchis chayqa pisillaña kashan kay watakuna Iglesia Católica iskay waranqa watata junt aykunampaq. Ichaqa wakinqa ninqaya manan Iglesia Católicachu Jesucristoqa manan Iglesia Católicatachu rantikurqan. Ichaqa chaypaq hawaysunchis. A ver, Hechos 11:26. Bueno, manan kaypi chay rimayta hawaranchis ichaqa ñawinchayamunqa wayqanchis. A ver. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un 40 entero. Instruyendo a muchísima gente, fue a Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Chayqa kayta qhawarisunchis apostolkunaq paykunaq tiempompi paykuna kawsasaqtinkuraq que iglesia qhawarisqa karan maypi Antioquía llaqtapi ichaqa wayqanchikkunanin paykunaqa nisqaku cristiano nispa chayqa noqaykumanta rimashanku nispa ichaqa mana chaynachu imarayku Antioquía llaqtaqa Roma ukhupi karqa primer siglo nisqapi chaymi picha celular niyoq kasankichis qhawariwaqchis Antioquía en tiempo de Cristo, Antioquía en tiempo de los apóstoles, otachos Antioquía en el primer siglo. Ajnata qhawarinkichis apostolkunaq tiempompi Antioquía llaqtaqa Roma ukhupi karqan. Pikunatan romano sutiawanchis, católico runata. Chayqa kay Hechos de los Apóstoles 11:26 nisqapiqa pikunatan cristiano nisarqanku. Iglesia Católica sapallan iglesia karan que hay Roma llaqtapi. Que hay Roma llaqtamanta ch'eqrirqan lluy llaqtaman hasta 1517. Chay watapiña Martín Lutero nisqa runa sacerdote kasaspat aqarikurqan Iglesia Católica manta sapaq iglesiata sayarichispa. Chayqa que hay waranqa pisqapachaq watamasya ch'ullalla karan Iglesia Jesucristo saqisqa. Jesucristo yawarninwan rantikusqa. Chaya qhawarisanchis kay iglesia nisqatapas Antioquía nisqapiqa sutichasqa karqan cristianones. Kaqllata qhawarisanchis Apocalipsis qillqapi nishan Apocalipsis 1:11 a ver imata newasanchis chaypi rimasyan qanchis iglesiamanta. Chaymanpiqa wayqanchikkunaqa qhawarichunku pitapis mana yachaqtaqa kaywan mancharichingu. Ashkama iglesiakuna kasqa manan ch'ullallachu nispa. Ichaqa a ver kayta imanishami Apocalipsis 1:11 habla. Sí. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Laodicea. Chayqa qanchis iglesiakuna kasqariki kay Apocalipsis nisqapi San Juan kay Apocalipsis qillqaqman qhawarichisqa. Chayqa hukkunaqa ninkuya chayna ñawpaqmanta ashka iglesiakuna karan. Iglesia kunamanta rimasyan, pero imataq kay iglesia kunari karan. Sapanka llaqtapiya huk iglesia karan. Ima iglesia kaqllatata hawarina wayqiypanay mana nuqanchis kayta allintachi maynapiqa escuelapich, colegiopich mana yachanchis.
Ichaq sichus mayqin llaqtatapis kay qanchis llaqtakuna kashan rimarisqa kay Apocalipsis qillqapi mapa nisqapi primer siglo otaqchus Jesucristo tiempompi otaqchus apostolkunaq tiempompi qawarinkichis chayqa kay llaqtakunapas Roma ujullapitaq kashan. Chayqa ima iglesiamanta rimarisarqanku. Iglesia Católica sapallan ch'ullalla iglesia romano nisqa riqsisqa. Mayninpiqa k'amiwanchisraq kanpas. Romanokuna nispa. Ichaqa mana watukunkuchu. Kay Apocalipsis nisqapipas rimashan Roma llaqta iglesia chaymanta. Manan rimashanchu huk t'aqakunamantachu. Naqa nisqa hina ima watapin primer kaq t'aqa rijurisqa 1517. Chaypi qallarirqanku iglesia luterana. Kunan qhipa unchaykunapitaq yaychaqa iglesiakuna kashan. Qayna unay mana sinchi unayraqchu kashan riqsirqani huk iglesiata. Nuq iglesiaqa iskay killayuq ñanisma. Iskay killayuq chayraq iglesia, pero Jesucristo mana ya iskay killaraqchu cruzpi chakatasqa wañurqa. Jesucristo yanchisqa ña iskay waranqa wataña iglesia rantikusqa. Chayqa ahnata qawarishanchis imaynas kay Jesucristo yanchis iglesia kay pachapi saqisqan karan. Chayqa kunantaq qawarishanchis Hechos 2:42. Imapaqmi kay iglesia kay pachapi huñunakuq. Imatas ruwaqku apostolkunawan. Chayqa apostolkuna qawarichiwasunchis kay Hechos 2:42 nisqapi imapaqsi paykuna huñunakuq. Chaypi qawarichiwasunchis tawa razón nisqata tawa willakuyta imapaqsi huñunakuqku paykuna chayta. Eran asiduas a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones. Chayqa kaypi qawarichiwasanchis imakunapaqsi kasqa. Paykunaqa huñunakuqku apostolkunaq yachachikuynin yachanankupa. Chaya San Pablo waqanchispas qillqarqan a ver 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 29. Imakunas a ver kay yachachikuyninku kasharqan apostolkuna kay iglesia okupi. Pimantas yacharirqan San Pablo kay yachachikuyta. Chayqa qawarisanchis 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 hasta 29. Chayqa waqanchis Valentín ñawin chaymunqa. 23, ¿no? Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Chayqa apostolkunaqa yachachikurqanku. Jesucristo yanchis kamachikurqan Lucas 22:19 anchikikinta San Pablo Jesucristo manda yachaspa yachachisarqan iglesiapi. Tantata p'ispa imatanisqa. Kayt antaqa yanqat antallan nispachu mana. Jesucristo aychama rikch'akuq nispachu mana. Jesucristo aycharanti kanqa nispachu manataq. San Pablo nisarqan Jesucristo yanchisqa nirqan kaymi aychay nispa. Chayqa chaytaqa tarinchis Iglesia Católica ukhullapi. Manan mayqin iglesiata purispapas wayqaypanayta rimaqchu Jesucristo aychanta yawarnintaqa. Chayqa kayta qawarisunchis Lucas 22:19 chaypi imatas Jesucristo yanchis ruwarqan. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Chayqa nishan kayta ruwaychis. Imatataq ruwasan Jesucristo yanchis kamachikuyta qosan apostolkunaman. Anchi kamachikuyta junt ananchis noqanchis. Chayqa cristiano kayta munanchis chayqa. Imatawan nishan qatipay. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta es la copa de la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Chayqa kay kamachikuytaqa imaynatan ruwasqa cenayta tukuruspaña, mijuyta tukuspaña. Chaymi Santa Biblia ukupiqa mana maypipas Santa Cena nispaqa ninchu. Chaykunataqa wayqanchikkunaya rijurichinku Santa Cena nispa. Ichaqa kay qillqapiqa niwasanchis Jesucristoqa kaytaqa hap'isqa cenayta tukuspaña, mijuyta tukuspaña. Sapaq kamachikuy karqa. Chayqa kay kamachikuypaqa niwasanchis sapa kutin ruwaspaykichis. Mana nisanchu yaqapas yuyarispa watapi huk kutita, killapi huk kutita nispachu mana. Sapa kutin. Chay Iglesia Católicapiqa Santa Misaqa kashan tuta unchaw. Yaqapas chay llaqtaykipa wayqaypanay mana misa kasanpaschu. Ichaqa Iglesia Católica hupiqa llaqtakunapi, huklaro nacionkunapi, huklaro ayllukunapi kashan Santa Misa tutapas unchawpas. Mana hayk'aqpas tatinmanchu kay Santa Misa. Jesucristo kamachikusqa imata kayta ruwaychis. Chayta yachachisara San Pablo kay 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 29.
A ver, con antaj 29 nisqata tukupaita qhawarisunchis. Imawan si tukupashan San Pablo. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Chayqa San Pablo no Sánchez. Pichus que antata mijonqa mana aychanta hina qhawarispa condenacionintan mijukushanispa. Chayqa wayqaypanay comunionta chaskikunaykipaqa Santa Misapi chay hostia nisqata Jesucristo aychanman tukupuqtaqa manan aqnallataqa chaskikuaqchu. Chaskikunaykiqa Jesucristo aychanta hina. Yanqat antallata hina chaskikunki chayqa imatan nishan San Pablo. Condenacionikitan mijukusawaq nispa. Chaypaq ya Iglesia Católica hupeqa sumaqta wasinchista picharikuspa alcharikuspa imataq wasinchisri almanchista. Almanchista picharikunchis confesión huchakunamanta pampachachikunchis chay arrepentimiento huchamanta ayqiri munasqanchista qhawarichispa huchanchis pampachasqa kaqtin noqanchisqa comunión nisqatapas chaskikunchis Jesucristo aychanta yawarninta kikinta imarayku kayta qhawarisunchis. Sichus aychaykimanta espirituiki almayki pasarapunqa aychaykiqa wañusqan kanqa. Ichaq imallataq kawsanantari hap'inri almallayki espíritu nisqa. Chayya Jesucristo espíritu urayamun kayt antaman chayqa chay ujupiya Jesucristo espíritu kashan. Chayt antataqya Jesucristo cuerpoman tukupun. Jesucristo cuerpoman tukupusqin chayta chaskikunki ichaqa chay espíritu Jesucristo chaskisqayki qampi qhipakap. Antaqa qapamancharipun ichaqa Jesucristo qanwan tukupun ch'ullanchakap. Chaymi comunión ninchis, común unión. Noqanchis runasimpiqa ninchis ch'ullanchakunchis Jesucristo. Pay noqanchiswan, noqanchis paywan. Chayqa kay tawantin yachachikiya kashan, a ver, Hechos 2:42. Chaypi tawa yachachikikuna kashan iglesia huñunakuynin. Mana Iglesia Católica ujupi huñunakuspaqa, a ver, kay pastor pa yachachikininda yachananchis nispachu man. Apostolkunaq yachachininmanta. Chaya Iglesia Católica Apostólica nisqa. Chayqa nisaranchis apostolkunaq yachachikininta paykuna yacharqanku. Qhipatataq nisan convivencia fraterna. Imataq kayri. Runamasinchikwan ya pampachanakunanchis huchanchiskunata. Chaymi Santa Misa qallariypiqa imata ninchis. Noqa huchasapa nispa. Qhawarikunchis huchanchista. Huchanchis pampachakunanta mañakunchis. Runakunamanta, runamasinchimanta, Diosmantapas. Chaya convivencia fraterna. Noqanchis pura huchanchista pampachanakunchis. Imayna yayayku oración pepas, yayayku oración tamañakuspaqa, a ver, San Mateo 6:9 al 13 chaypi imatanishanchis. Huchaykuta pampachawayku. Imayna noqaykupas noqaykuman huchallikuqta pampachayku hina. Anchi kasqariki iskay kaq razón huñunakunankupa. Kinsa kaqtaq ima kashan. T'antapaqmi naqa qhawarisiranchis apostolkuna yachachirqanku. T'antata paqmispaqa Jesucristo aychanta chaskikurqanku. Manan maypipas ninchi Biblia hupeqa yanqat antallan qhawarinallapaqmi yuyarinallapaqmi mana. Aswami San Pablo niwasanchis. Kay t'antata chaskikunki mana cuerpunta hina qhawarispaqa condenacionikitan mijukusawaq mullp'uykusawaq. Tawakaq huñunakuytaq ima kasqa oracionkuna. Chaymi kunanpas qhawarisaranchis imaynatas kay oracionkuna yayayku oracionpipas mañakunchis kikin Jesucristo yachasqanta. Mateo 16, 18, 19. San Mateo 18 chaypiqa imatan newasanchis kikin Jesucristo San Pedro wayqanchisman. A ver, imatan nisan. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Chayqa kaywanqa newasanchis imaynatas Jesucristo yanchis ch'ullalla iglesianta sayarichinankara. Ari Iglesia Católica kashan Jesucristota yupaychakuq payta qhawarikuq pay Diosninchis kashan. Ichaqa Pedro iman kashan kay pachapiya kay rey nisqa kay kamachikuq sutinpi qhiparikuq. Chayqa pay kay pachapiqa umallisan iglesiata. Kay pachallapi hanaq pachamantaqa kikin Jesucristo umallimushan kay iglesianta. Ichaqa kay iglesiawan kuskataqya Espíritu Santo kashan imayna San Juan capítulo 14 versículo 16 nisqaman hina Jesucristo nirqa Espíritu Santo hamunanpaq kay iglesianpitaq wiñaypaq qhipakunanpaq. Chayqa kaypitaq niwasanchis aqnata manan supay wasipas kay iglesianta kumpayta atinqachu llallipayta manan atinqachu niwasanchis. Chayqa imaninantataq kayri llapan saqrakuna infiernopi kaq
Paikunaña hamunkuman chaypas manan que iglesiata tukuyta atinqakuchu. Manan kumpayta atinqakuchu. Chaymi hukutipas papa nisqawan paywan kuska kaq runapas Napoleón nisqa soldado ejército pachaq waranqa runakuna mas kasaqtinku iglesiata tukuyta munarqanku. Chayqa papa paywan kaq runa nirqan señor Napoleón manan noqaykupas huchallikuspa que iglesiata kumpayta atikuchu. Chaymi qanraq kumpayta atiwaq. Mana atirqanchu kunankama kaqlla kasha. Papa nisqataña wañuchirqanku sipirqanku chaypas iglesiaqa kaqlla kasha. Chayqa aqnatayani wasanchis. Manan que iglesiaqa waqllanqachu, manan que iglesiaqa tukukunqachu. Chayqa wayqanchiskuna mayninpiqa ninku manan iglesiaqa waqllipurqanmi, idolatría nisqaman urmaypuran manan que iglesiaqa llallipasqa kanqachu. Manan tukukuqchu kay Jesucristo yachachikuninman hina. Chayqa chaymantapas kaqllataq nisallanta Jesucristo yanchis cruzpi wañuspa hanaq pachaman wichapunan kasaqtiña. Juan 21, 15, 17. Chaypi qhawarishanchis imaynatas Jesucristo yayanchis kay pachapi kaspapas ña cruzpi wañuspa kawsarinpuspa hanaq pachaman wichapunan kasaqtiña. San Pedro runaman waqmanta kay ovejakunanta saqirqan. Pitaq ovejakunan? Iglesia Católica. Porque qhawarishanchis wakin iglesiaqa manan iskay pachaq watayuqpas kashankuchu. Kay pachapi wakin iglesia chunka watayuq, soqta chunka watayuq, pachaq watayuq, manaya nimayqan iglesiapas iskay waranqa watayuq kankuchu kay pachapi. Kunantaqya qhawarisunchis imaynatas kay iskay waranqa watayuq wata iglesiata saqisarqan San Pedroman. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? ¿Más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Chayqa aqnataya corderoykunata michipuay, corderoykunata qhawaripuay nisarqa. Kimsa kutikama nirqan kayta San Pedroman. Chayqa San Pedroman ya saqirqan ovejankunata. Chayqa sichus wayqaypanay qan Jesucristo ovejan kayta munasayki chayqa pitan kasukunayki. Kay pachapiya huk runaman saqirqan paypa rantin sayananpaq. Chayqa kunantaq riki Iglesia Católica kashan Papa Francisco nisqa. Pay sayasyan Jesucristo rantin, Jesucristo munayninman hina saqewasqanchis rayku. Chaya iglesiaqa ch'ullalla kashan manataq riki hayk'aqpas llallipanqachu nitaqmi hayk'aqpas waqllanqachu. Imarayku Jesucristo nawarqanchis, a ver, San Mateo 28, 20 chaypi noqan qankunawan kasaq sapa unchaw hasta kay pacha tukukunan kamanis. Chayqa Jesucristo yanchia que iglesian ujupi kashan hasta kay pacha tukukunan kama. Manan nirqanchu qhipawan chaymanqa protestante iglesiakunapin tiyapusaq, waq iglesiakunapin tiyapusaq, man. Qankunawan kashan nishan iglesiantaqa hasta kay pacha tukukunan kama. Chayqa aqnaya Jesucristo sapalla iglesia saqawasqanchis. Kunan qhawarisaranchis imaynatas Jesucristopas kay iglesian ujupiqa kashan kayt anta ujupi. Imaynas kayt anta Jesucristo aychanman tukupun, Jesucristo Espíritu antaman uraymusqan rayku. Chayqa wayqaypanay Jesucristowan tupaykuyta munanki chayqa Santa Misaman puririmunayki. Chay ujupi kikin anta kashan Jesucristo aychan paywan tupaykuspa kikin payta qhawaykuspa, qan payta qhawaykunki, paypas qanta qhawaykusunki. Payta rimaykunki, paypas uyarispa kaqta kutichimusunki. Chayqa Jesucristo yanchis kawsasaq aychanpiqa maypin kashan Iglesia Católica ukullapi. Sichus huqlarukunaman puririnki chayqa wayqaypanay manaya kayta tarimunkichu. Yanqat antallata, yanqa uva ch'awarusqallata utaqchus gasichachata, unuchata yuyaranallapaq paykunaqa hapikunku. Ichaqa manan chaychu Jesucristo kamachisqan. Kunan San Poblamantapas uyarisanchis 1 Corintios capítulo 11, 23 al 29 chaypipas newasanchis Jesucristoqa andata apaspaqa kaymi ay chaynisqa. Chaytataqyan payqa mana llullakunchu. Icha payqa manan rimanmanchu mana paypa atininpi kasqantaqa. Pay atiniyuq kasqanta watukuspa riqsikuspa kaytaqa saqawarqanchis. Tasaqnaya wayqaypanay kay Iglesia Católica nisqaqa. Haqay Antioquia llaqtapipas cristiano nirqanku Roma ukupi mayqin iglesiallata. Iglesia Católicata. Manan mayqin iglesiapas ninmanchu noqaykun karayku chay Iglesia Romanokuna nispa. Man. Romano nispaqa sutiawanchis Iglesia Católica nisqallata. Bien, wayqay a ver imachatawanchus qawarina kashan
Y machetaban saber que ita rimares jakunamanta, jabares jakunamanta, huaycanchikunaman y eso. Hasta Wampas, Huaycuna Panaicuna, Munaita, no canches y Acherenanches, que imatacho significan iglesia, anchita Wampone ya. Pues mana que panta pacunanches, porque hay veces Wakin Uruna más en Newanches, que hay iglesia en Escadaca, capillata o templota, confundicun, con las panta pacunco, iglesia madre martens. Entonces, Chaira importante no canches, o manches picanan, iglesia acá, Yapan, Runacuna Cashan, Rick, que bautzas Runacuna, Haikunku bautzmuan, iglesia Ujuman, Dios Pawaman Tukunku. Hoch nivel que yo nivel que somos que familia, o si no ailo, no ailo, familianches, familiante en cama canches, no anche na Dios juega con ya panches canches, hermano en cama, guay panante en cama, entonces anche iglesia canches, pero anche iglesia católica becari que bajanches, sotichanches que hay Dios puede hacer tarea que nenches capilla, uña garten, llaman que templo nenches que plaza picachta, catedral nenches que o si no que basílica ajna que sotechakun monaita entonces pero no has manacho bajait atsoma chay kunata iglesia neswa iglesia no ya suma y maraico porque chay iglesia juñukun chay huma no has kunch santa misa ronanjas entonces chay kachans iglesia liapanches entonces chay importante hay veces mana entenden chicho Joaquín Ariel recheca javarsencha Efesios 4:5 chay y matas nevasench que a ver javarin que ñawen chenki checa Joaquín ka ninkuya iglesia no canchis bikasanchis ari no canchis kasanchis ichaga que ita jawarinay que wayqay panay sichus mana católico runa kasenki cheqa mana iglesia católica nisqachukanki hoqt aqamantan kasenki wayqay imatan nevasanchis Efesios 4:5 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo cheqa ajnaya iglesia católica ch'ullalla Señor ninchis ch'ullalla iñi ninchis ch'ullallata bautisonchis mayqentaq bautisonchis bautismonchisqa kashan Romanos 6:3 chay primares jamajina. Jesucristo huañinimpi causarimpuinimpi chinkayumi. Manan maypipas nincho cristiano ronak unumanmi chinkaynayki nispach man. Ichaqa no qanchisqa chinkaynanchis kashan bautismonchikqa Jesucristo huañinimpi causarimpuinimpi. Chaya Espíritu Santo huañinimpi causarimpunchis chayqa paypa wawanman tukupunchis. Chayqa ajnan kashan. Sichus wayqay hoq iñiniyuq kasanki sapa hoq iglesiamanta chayqa manaña ch'ullalla iglesia chukanchis. Chaymantapis iglesia kuna ver waq t'aqakuna kashan mananpiqa nillankutaq mayqa iglesia pues igual menispa mana igual chuwayqay panay kaywan qhawarishanchis a ver imanaqtinmi pastor pentecostal mana rinmanchu iglesia adventista nisqaman yachachiq es que paykuna sapaqta iñinku sapaq yachachikuyninku kaqllataq iglesia adventista mana puririnmanchu a ver iglesia israelita manchos iglesia maranata nisqaman mayqa iglesia mana purinchu imarayku sapankanku sapaq iñineo kasqankurayku kaqllataq igual sichus ch'ullalla kankuman iglesianku chayqa runaqa mayqin sutiyuqmanpas mayqin iglesiamanpas 10 munkuta apaykunkuman a ver wayqay panay huk iglesiamanñataq kunankillapi a ver 10 miykita apayruy pastorniki allinmi ninqachu imanaqtin maña allinchu kanqa es que sapaq iglesia kasqaykichirayku qankuna ichaqa sapaq kasankichis qankuna uhupipuni mana iglesia católicapi nisanichu qankuna uhupi chayqa ajnaya wayqay panay qan iglesia kasanki pero iglesia católicapi kanki chayqa iglesia católicawan ch'ullalla iglesia sapaq iglesia kasanki chayqa sapaq kasanki wayqay mana ch'ullallachu iñiniki iglesia católica ukhuwan bien wayqay entonces kaykunata rimaspa bueno ya hermano entonces chayna kaqtinqa sumaqtari que kay iglesia manta rimarunchis chaykuna kashanik setakuna y mana iglesia manta rimarunchis no iglesia eucaristía mantaban y sacerdote mantaban entonces anchikuna importante no qansechinanchis y huk punchaycha qankuna comentamos qaykista no qaykupis grabaremos aqku qankuna tapukamunkichis saludamunkichis imatapas munasqaykista en kuranpi escribimunkichis pero siempre escribimnapuni yanqallapas choto uyarimushanin tapuykuytan munani kaytan niraman qaq iglesiapi huk hermanokunan vecinoymi kaytan niraman llapanta ankima entonces chayrayku noqapas qhawarini hinaspa millillataq kashan comentario chayqa mana leypunñapaschu sichus riki ajna tapukuykuna kama chayqa noqa cuadernuypi anotasaq hinaspa huk videota ruramsaqku hina kaqtin qaykuna panaykuna huk kutin kamaña sumaqllaña qankunapas Diosninchikwan kushka puri rushaychis wayquna panaykuna chao nos vemos hermanos chao